Selain terkenal dengan keindahan alam tersebut, juga terkenal akan keunikan kulinernya. Salah satunya adalah martabak ikan bandeng. Berikut liputan. Munyo babu be yu tumule ba urang pale be yu manangro ba urang supor be yu tadapaye ba urang are be yu mutajo ba urang supor be yu tadapaye ba urang are Be'yu mutajo ba urang inang be'yu dong imum lama umpang balum be pato guda ba pancuri be'yu jaga beng bunyo ba kameng nalung be'yu ba pancuri be'yu jaga beng bunyo ba kameng nalung be'yu ba lutong jagong yu kalon ba nyang letidam be puduk takang ba urang hanyut be yu but Quran be yu mu en ban ba urang cidra ba urang hanyut be yu but Quran be yu mu en ban ba urang cidra ba buat hanajo bagah tapuwe ngabi de besahe aman kadeka nyang kon tabo nyang abudoy dajo na baju de kreko tamu adesha nyang kon tabo nyang abudoy dajo na baju de kreko tamu adesha ba urang hanyut be yu but Quran be yu mu en ban ba urang cidra ba buat hanajo bagah tapuwe ngabi de besahe aman kadeka nyang kon tabo nyang abudoy tajo na baju de kreko tamu adesha nyang kon tabo nyang abudoy tajo na baju de kreko tamu adesha